bitbit, lawag na awan umaspil. Isod nagtindagan, layos di panagabalik. Isod itemwaran, na duma-duma talong gading. Kadag iti pasturan, isud agmamaglain. Parapuran nga ministros, impa ay idani apulos. Kadag iti paialan, isud agmamulos. Sursuro nga nagisan, umay dahi bagunpon. Kadag iti naikari, ngay suda limang suro. Misioneros, misioneros ni Jesus, ayat na anak dagiti Kristiyano. Misioneros, misioneros ni Jesus, natataragi nga soldado iti Diyos. Nagbugar di sangwanan, agrikri kudos nga rayos. Nagdudu mga maris, di na ibagmagnos. May sa akampilan, nagkisuket na iduyo. Tapos nga nagparang, nakaisang anghel di Diyos. Angheles iti Diyos, nabibilang nga protektores. Kadag iti mamatu at ibugan parlantes. Ibang ilistas man, wenno dagiti kantures. Dagiti sa uti Diyos, ti inday palpalagi. Misioneros, misioneros ni Jesus, ayat na anak dagiti Kristiyano. Misioneros, misioneros ni Jesus, natataragi na soldado iti Diyos. Pero nagyamanak, kaya kayo magtuturos. Tandaan nyo dahil kayo panagpunat na may sag na makipagpalit. Kada kayo magtuturos sa yayatin, nuga po karing tirayos kipan na kapalin titisulay pito o pikupan nyo. Isun tulay po iti mangitalo kada kayo. Kada kitipan panak pero pas kipan na kabalin ti Diyos. Kakadagi po yung tichimpukan panpanawen. Nga panagalit ti Espiritu Santo.